салому алайкум дӯстои азиз. Курси имрӯза 6 феврал. Орион Банк 1000 рубл 114 сомону 60 дирҳам, $100 1089 сомон. имрӯз 6 феврал. перевод ба банки хумо 1000 рубл 114 сомон 60 дирҳам, $100 1090. душанбе сити 1000 рубл 114 сомону 60 дирҳам. банки исхата 1000 рубл 114 сомону 80 дирҳам. Спетамент банк 1000 рубл 114 сомону 60 дирҳам, $100 1085 сомон, 100 евро 1120 сомон. амонат банк 1000 рубл 115 сомон, $100 1094 сомон. аз худи приложени Сбербанк агар сум ба Тоҷикистон равон кунед 114 сомону 60 дирҳам мегзарад дар картаи Орион Банк Тоҷикистон. Алифбанк 1000 рубл 114 сомону 60 дирҳам, $100 1085 сомон, 100 евро 1130 сомон. раҳмат бародарои азиз барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат карда беҳтарин видеоро пешкаши шумо мегардонем. ҳатман дар канали мо обуна шавед, лайк монед, подписатсия кунед ва фикротонро дар комментария нависед.